Akasbani Imphal Ngangom Nganthoi na pau pazari ahanbada maru oiba pau Manipur da ngarang ahanba oina thengnakiba Omicron na naraba mioy edugi haksangi phibam phana leiri Maitai mitai bu schedule tribe ki lista yauhanabagi dabi taksinduna kauba pung 19 gi Manipur ban haujik chathari Nagaland dagi Armed Forces Special Power Act lokthoknabagi matangda yengsinaba committee ama semkhre amasung Bharat ta haujik phawbada covid ki vaccine dose ko 3 lakh 85 hena kapkhre Leibak sina COVID vaccine dose ko 3 na kap na bokhonari ngai serak asida anoba corona variant thorakle haribasina amuka sunung nangba pokhalle phibam asida ikhoina tabiri be mayam da hek yaba makhai athuba mathamda vaccine dose suna kapthok pinaba amasung atopa miyoi sing vaccine kapada mateng pangbinaba appeal tawjari laisat asidagi ngangthoknaba samba thawong ahum asi inbiyu face mask upiyu foot taruki social distancing thambiyu maimit amadi khusa sengna hamdokpiyu COVID-19 ga mari lenaba ipaw singidamak National Helpline number sing 011-23978046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 0385241168 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu Haujik mapung oiba paw Manipur da ngarang ahanba oina thengnakiba Omicron na naraba mioy edugi haksangi phibam phana leiri aikhoigi pawmina Jenims ki paw paladun hai Mioy adu Jenims Hospital gi isolation ward ta thamduna section na layeng bagi thabak chathari Mioy adu gi haksang gi phibam thoina sokchilakpa leite hairi Amaromda Mukhyamantri Nongthomam Biren hai Manipur da Omicron gi laichat yawraklabasu miyamna ka hena mi painingai oide ngarang thauram ama yawba lakpada pawmisinga tongana unaba mada Mukhyamantri na hai hauji ekhoina tawgadaba si covid ki sana kanglon sing hena section na ngakna chatpana laichat asidagi ngakthokpada sauna mateng oigani Omicron laichat thengnanaba sarkar na kaknaba thorangsing paikhatpa hore athuba matamda anoba SOP ama thoklagani haina su Mukhyamantri na phongdokhi Rajya gi Haksel Bibhag ki Director Dr. Kiran na sungarang pawmisinga unaba madahai Omicron asi sandokpagi sang khara henba khaktani ka hena sathiba madi sibagi sang yamna henbagi wafam leite miyamna mask uppa social distancing thamba khusa toina hamdokpa madi covid ki vaccine dose suna kapthoktuna section na thengnarabadi thoina mi painingai oide Maitai mitai bu Bharat Samvidhan gi schedule tribe ki list yauhanabagi dabi taksinduna kauba pung 19 gi Manipur ban haujik chathari Kendra Sarkar na khanghalakpagi matungina Maitai mitai bu schedule tribe ki list chalhanabagi damak Manipur Sarkar na ethnography report amadi khwaidagi nauba socio economic survey gi report pu recommendation ama lauduna Kendra gi Tribal Affairs Mantraloy da thagadabani Wakat mifamna singba khongjang sing matam sangna sangsinduna laklabasu hairiba recommendation asi Rajya Sarkar gi maikaidagi thabiyu yadana lerakpadagi schedule tribe demand committee na total shutdown gi khongjang asi sangsilakpani total shutdown asi haukiba hingnongyai horaga ngasi numidang wairam pung 3 phawba chathagadabani ayuk anganbada total shutdown gi mamika hena taramdrabasu haujikti Imphal da dukan amadi kaithel sing thonglole passenger gari sing chenadre mafam kaya da ban sogatpa singna lambi thingbagi thabak chathari lamlong bazar da ban sogatpa singna thoraktuna lambi thingbagi khongjang changsingkhi amaromda Rajya Police na su pamdaba thodok sing thorakpa thingnaba kanba thabak lokhatle Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh ngasi Mitai Society Surachandpur gi office building sangakhre Housing haki mamangda Imphal da laiba Chief Minister gi banglo da pangthokhiba virtual oina sangabagi thawramaduda Rajya Sabha gi MP Maharaj Sanajawba Lesemba Manipur Development Society gi Chairman M Aswani Kumar amasung Mitai Society Surachandpur gi President M Thoiba saruk yakhi Kendra gi Environment Forest and Climate Change Mantri Sri Bhupendra Yadav na Bisnupur Jilla gi Loktak Pat amasung Kaibulamjau National Park ki phibam yengsinkhre Sendrada Labor Loktak Inland Water Transport Complex da Loktak Development Authority na sinduna ngarang pangthokpa thoram amada wangangbada Sri Bhupendra Yadav na hai Loktak Integrated Management Plan mapung phana thabak ta onthokpa haibasi aikhoigi daitani mangna hai awang nokpok Bharat ta khwaidagi sauraba fresh water lake ama oiriba Loktak amasun pat asida leiriba phumdi asi malemgi atei mafam amata da phangloi mangna hai
नेताजी सुभाष चंद्र बोसना भारत की निंगथंबगी मंगलान मियामदा खंगहनखिबा मफम ओइबना पाट असि इतिहास की मरु ओइबा मफम अमसुनी श्री यादव हाई पाट असिगी बायोडाइवर्सिटी कनबा यावना महौसागी फजबा ngak senba amasung पाट असिगी अकोइबदा लेरिबा मियामगी सेलथुमगी फिबम फगरहनबना साउखटपा पुरकपा ngamgani मंत्रीना लोकताक इंटीग्रेटेड प्लान की मतंगदा कुपना खननबा मथंग सहीगी जनवरी दा लोकल अथॉरिटी की मिहुसिंग खुंजा सिंह राज्य की एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री गा लोइना नामी फम पांगथोंगनबा राज्य सिदा अमुक लाकनी हाइना फोंदोखी ताबिरिबा पावसे खासबान इम्फाल दगिनी नागालैंड की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोंगनबगी मतंगदा यंगसिनबा कमिटी अमा केंद्रना सेमख्रे नागालैंड सरकार की मिहुत कांगबु अमना केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह गा उनदुना तक्सिलबा मतुंगदा खोंथांग असि लौखलपनी कमिटी असिना हिरम असिगी मतंगदा यंगसिनबगी रिपोर्ट अमा नुमित 95 गी मनुंगदा पिखलकनी मियोय मंगाना साबा कमिटी असि रजिस्ट्रार जनरल अमसुंग सेंसस की कमिश्नर विवेक जोशीना लुचिंगली गृह मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी पीयूष गोयल ना मेंबर सेक्रेटरी ओइरी भारत हौजिक फावदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 194 लाख 55 हेना कापख्रे ngasiगी oina hojing haki mamang phawda vaccine dose lakh 3 hena kapkhi kendra gi haksel mantraloy na hai hauki ba pung kunmari da covid-19 na ba mioi lising taruk jamri yankhai na ba phagalakhi masi tharaga na ba phagalakpagi sangsa da mafudani 5.3 sinoi yaure hojik phawda na ba phagalakhi ba punba masing koti 3 lakh ni phuni thoi lising ni phuhum doi hele hauki ba pung kunmari da leba sida covid ki anoba case lising taruk jahum yankhai ni pan thengnakhi हौजिक लेबासिदा कोविड की एक्टिव केस 9,75 रोम लेरी केंद्र की पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवालना इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल सिंग उनदुना गुवाहाटी दा तंदू शिप रियार्ड फैसिलिटी संगुटपगी थबा अदु हन्ने यंगसिनख्रे तुंगदा मंत्री ना हाई फैसिलिटी असिगी टेक्निकल ओइबा थबक सिंग यामना लोइसिलकले फैसिलिटी असी मतंग सहीगी मेथादगी थबक हौननबा पांदम थमली श्री सोनोवालना हाई तुरेल सिंगबु इसिंग लंबी ओइना सिजनबगी थबक पाइखटपना असम की सेलथुमगी फिबम फगरहनबदा चावना मतेंग ओइगनी उत्तराखंड ओमिक्रॉन की केस हेंगलपदगी नुमिदांगी मतमदा कर्फ्यू थमख्रे केरला दसु सगोलसे नुमितगी नुमिदांगी मतमदा कर्फ्यू थमले उत्तराखंड नुमिदांगी कर्फ्यू की मतम असी नुमिदांग पुंग 13 दगी अयुक पुंग 5 फावबने कर्फ्यू लेरिंगे मनुंगदा इसेंशियल सर्विसिंग एम्बुलेंस हक्सेल ग मरी लेनबा मियोइसिंग पुबा गाड़ी अमदे पोस्टल सर्विसिंग दी कोमथोकनी हाइरी मरगसिदा उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीना राज्यदुगी मियामदा अनोबा भेरियन असि थेंगननबगी दमक कोविड की जना कांगलोन सिंह हेना सेक्शन ngakna चटनबा खंगहनख्रे अंगांगसिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन कापनबा अमसुंग हेल्थ केयर वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर अमसुंग सही हुंफुगी मथक्ता लेबा कोमोर्बिडिटीज लेबा मियोइसिंगदा बूस्टर डोज कापनबगी गाइडलाइन केंद्र की हक्सेल मंत्रालयना थोखरे सही 15 दगी 19 फावगी मनुंगदा लेबा अंगांगसिंगदा वैक्सीन कापगी थबक मथंग थागी अहुमदगी हौगनी अदुगा हेल्थ केयर अमदी फ्रंटलाइन वर्कर सिंगिना मथंग थागी 10 दगी हौगनी अंगांगसिंगी ओइना कोवैक्सीन की वैक्सीन कापकनी मसिगी दमक कोविन द रजिस्ट्रेशन तौबगी थबक लाक्लिबा जनवरी अमदगी हौरगनी मरी लेनबा बेनिफिशियरी सिंगना ऑनलाइन की खुथांगदा मसा मसाना कोविन द रजिस्ट्रेशन तौगदबनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुट तरुक लापनना लेबा खुसामदी माइमी तरुतनाना थंबा हाइबा संबा थौंगसिंग सिंगांगना चटपिनबा अमुहना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहना मणिपुर दंगरांग अहानबो इना थेंगनखिबा ओमिक्रोन नारबा मियो एदुगी हक्सांगी फिबम फना लेरी मैतै मितैबु शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावहनबगी दाबी तक्सिंदुना कौबा पुंग 19 की मणिपुर बन हौजिक चथरी नागालैंड की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोंगनबगी मतंगदा यंगसिनबा कमिटी अमा सेमख्रे अमसुंग भारत हौजिक फावदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 194 लाख 55 हेना कापख्रे पाउलोइजरे